Gavumenti ehereze kukinga ekirombe ky'efeeza ekya Kibazi n'emyanya yoona y'okutiimirwamu efeeza etiine layisinsi. Okukinga ekirombe eki nikwijaho bwanyuma y'abantu 5 okuziikwa itaka bakafa ubwo bari kutimba efeeza omuri Kyamuhunga Bushenyi. Ngwite mutwikirize etu kibareka accident ahabwokuba omuntu tuba turinka aho turimo kuyatambura kwenda nakazima muzu ati omuntu akacyo kinenge nafa mukajya mutwemereza ati mwenda tukore iki mwagamba hakintu cyo kugira ngo hariho protective gears ezakubasa kubanza hebwa abanyakinombe bona ngo kubaryaha abo kuba n'abakazi nibatimba n'abashija nibatimba mwene bebintu kutwagumiza mutukara registeringa ningana n'abandi nabo bakaba registered abantu 30 nogaruka higuru tukatunga ebyo bintu ebyakubasa kuyamba abantu abariyo nibatimba efeeza uwonje buhango wajya ngo Imana murinda amateme n'ebisara abatayina bize na skaveta batimba hari hano yahaha umukisara yenyine bakirimbura no mugera kwena bagweya amizigara mugwerundini tindu kumanyeze ziraza rwo mu because ndoni nyatana nazo nabona urana yarabikira tibabitabire bagenzire hatesirize munde zara tindu kumanya abantu abakwabine license bafika hebina na nabatine license bata hebina esirasabine license tuzukuruma abantu Omuweezi wa DC wa Bushenyi Dan Tarutweba nagira ngo ebirombe byone biri kutimbwamu efeeza n'aba bari kutimba bweshereke nibija kuguma bakingirwe. Safety measures z'abantu abana benshi b'abashobero tubagaruka mu kutimba efeeza kugira ngo abantu tubarwara indwara zikuretwa okutimba efeeza batine protective gear then no kuhabura no kureba ngo okutimba efeeza kwaza omumiragiro. Owegombora ya Kyamuhunga eri muhwezi nagira ngo ebirombe ebi nibija kuguma bikingirwe n'ekigendererwa cyo kurinda amagara g'abantu abose nibafeera omu myanya egi. Nabageta Mining and Minerals Act area 2022 rikarupiringa rya 2013 I think eriteka bagamba acha artisanal mining n'aba bantu baburijo okumukutimba efeeza no kumwakwaza kufuna licenses machurejo ne sisa ebichweka bimwe ebyo mu birwa ekya kabiri kumukugenda mwayejunira ko yona hemu kubana umutimba ako babine toilet ni bingi kandi abagira ngo kubagira ngo mhanike mukono abo kutimba efeeza mwamuri bingi so nchumanyisa ngo obwo bwana nabza kugenda buzengahi buzogwa hanso mu kishara mutahamizi kumareze gataha mugatwaro muka enkuzakunu yananya nase ninzimanya muganyo gatazire gatateke. Obyo buhangwa bwa Bushenyi Vincent Katate ashoborira bari kutimba efeeza ngo kutimbire ryo kwina kabeka hango ahabyo buhangwa n'amagara g'abantu kokati twa community level alito level ya hansi tanoring method tukijishiriza mu kukolesi abo waza koleje kutimba hansi no banzo kwatita waza kutimba batamwe byoma kwatita kahiguru kugira ngo takajarta utakakugwera binjo mbari kutimba efeeza omu mwanya ogu tibine rusa rwona okubikiriza kukora umurimo ogu gasha kwa Abraham Muganzi.